Te kani video ka ba menta kami ngan pen I ya pi ya ka journal jonga ka ba menta banai ka ba nga trade apo forex. Te ha forex hi bunsian nga shoes clapping ngam ju kham trade re one move le one direction bun bangali scalping namar ba ka forex market ka ski plat tadaw ngam ju up re ki move ba ya yo spanya arpanya labung te ta kumba PE hang te PE hang te ketika batho ketika standard ketika real account MT5 arp khandai kiti ID te RIW nyo pra khandai nyo arsa ketika real account kene te mentangan klik hang ni tu kalau long tu dai tanda klik tu bar tu kalau ada blok in tu bai ta lada pipet yang ni kecat pe ke market ru kadang yan ta tinggal claim dan position dan ringan pen I pi kini ke history trian ngan select ya ke date ru ngan lek nang te na jerong klik nang te na jerong tu custom nadu shitarik benai agas ada arpsan shitarik adu mentah te ai okay di pini I total hang te ka tho profit arspa lai dollar deposit arspa kat pra dollar withdraw baro sauspa dollar ta balance arpway dollar haga jingshi sha ka profit kamdei ketika arspa lai dollar ka profit kadai sauspa tam laispa sauspa kumta ka deposit lei kamdei ketika arspa kat pra kamdei ka ria ka deposit jong ka capital napla kamdei ka banga deposit napla lei kadai tang sawajar sanajar maximum te henrei nga deposit danga yo nong nga withdraw te nga tap yang nga I khendiat te danga bulu khendiat nga tap yang khendiat tok te danga la yo nong nga withdraw te lalong no ka deposit ke jonga babon balang ka debit banga deposit along no de kitu ki profit ki banga yo nong hi mdere daka capital natrai te henrei penyan pen I detail pi ma pe hakani kasngi ka shitarik banai bapra arjar arpsan ngatap cutway dollar kadai sia jar tingka tikitu ki trade pe nyala trade tu ngayo nong ngado kitu ki yo nong $1 ar dollar ti do san dollar kumta ter pe sa du sapo kumta ter pe te kitu ngayo ngado namar bangas kelaping ngayo ru khendiat ngado ru khendiat kumta be ter be ten rei hadien pe nyatret BTC ru ngatret hi ngas kelaping ka gol ru ngas kelaping ten rei pe nyaklem 4 blora te pe hakani ka artarik benai bapra nga blo ketu ke batho D0 kemut ngala blo ka account ti tikat we dollar nga baro kemut ladu len ngala blo nga klem yo withdraw khendiat ru nre ngala blo ten rei hak artarik benai bapra biang ketu arp khandai dollar nga tap biang ketu kedai kumba arjar nyospa kumta hi nga tap biang tikemut napla ngala tap ningkong du nga tap sejar tikeni kedi kesien ba ar ke banga tap arp khandai dollar kedai arjar nyospa tikemut lalong lai hajar nyospa ngala tap te lai hajar nyospa ngala tap te mari det tap keni ka artarik tu nga scalping biang ka bitcoin tu ngayo ngado kumta ter tok be kitu ki scalping trade jonga pet kitu kidan bangayo bun bayo hi habas scalping te bun bayo badu kiduna te pet nya klem blur ha kani ka artarik ru nga klem 4 blur ngayo nong be itu ter kitu ki ba head stop loss kidan ki ba head profit ru kidan ter pet hadu sautorik ru nga 4 blur tu ngadang yat be dang yat be pet ki history trade sa adu sepo kan penilan tok tu hadu pet nya 40 te hakane tengah klem 40 ngadang yo nong kabatap nadu artarik ngadang yo nong be te hakane kasngi pada kani kasngi sautarik benai bapra katu arpinyo dollar pen khat lai
Ketu batho D all in USD. Kani nga deposit biang arjar siteng. Nga deposit biang arjar siteng na marba nga kwa sim position khambon. Te hot ka balance kal abon hi hang ni hadu sautarek kal abon hi balance tang ba nga kwa nyet position bakam he tanga deposit biang. Namar ngarang deposit tang si hajar hakastarek arjar nyuspa ak artarek te hakani sautarek nga deposit biang arjar sanspa. Kemut total deposit jonga kalalong lajar nyuspa plus arjar kalalong sanajar kemut kalalong kumba sanhajar sauspa ai. Te sanhajar sauspa total deposit jonga ngalathap. Te adin ngatrit ngayonong bet. Te pej akani kasngi sautarek nga withdraw. Nga withdraw no si spa sanpau dolar kato. Kebatha WIND USD si spa sanpau dolar. Tinggal withdraw kini si spa sanpau dolar swa. Te adin ngatrit biang kini ki artri kitrit ngatrit biang. Te adin akani keju ikasngi nga withdraw biang sa arpau dolar. Tikmut kalalong ka withdrawal jonga kalalong chispa sanpau plus arpau kalalong chispa nyopau dolar. Tinggal withdraw hanya kat nyojar. Ngatap sanajar sauspa total ngala withdraw kat nyo hajar. Tikmut ngalay onong kat arjar apla. Te to ngarang i biang ki hang tu ka balance kadang bon. Te ngala de withdraw la ben sebenong no ya ka try ngala say te nang ta profit ru ngala adep say ngala de bionong kat arjar te still hang ne po ka account rudang dan te ngarang trade biang tinga trade biang nga klem blo sho tinga trade te ha ka ne ka santarik ngablo bet pum bar khat te still ngala onong pat kat arjar na mga tap sanajar withdraw kat nyaw tinga le onong pat kat ar te kata kat arjar kala adai profit kala dan ha account ha bank jonga de dien kata ngatap biang $6 kemun along ngomba exposure ringka ngatap biang de kata exposure ringka ngatap ka de daka profit lalong kumtai kendai hajar tam kini kadai to ngan subu approximate to hapo expo de kata expo ru ngabang ngatap kala along no kadai daka profit ka bangay onong na khat ar hajar te adien ngatrit biang ngatrit biang ngatrit ngayonong bet nga klem blo shu ngatap tu ya pe kam dan kanol bamblo tu ki stop loss ti kibon tamba kibon ro bayo profit tu ngayat tinga blo biang hakani yu ina hakani kas ndru tarik nga blo biang ketu ka khanda ya jar tam nga blo biang te hadin nga ngala check abang account nga check abang account ka profit ka bang kamay no forex ka sa stang arjar ka abang account tinggal lihat no ngatap yang ita i arjar tingka lalong no nga risk bit ka profit ya ka try ya ka bisa try ka capital nga claim risk nga risk bit ka profit tinggal tap stang arjar nga claim tap syura berokhat bisa tinggal tap arjar tu nga trade biang nga scalping biang tu ngayo nong bet pet ngayo nong bet tu ha adu sapo ro pet ngala scroll sa adu sapo pet nga claim blo syu te hang ni nga blo biang ina hakani ke nyau tarik nga blo biang tinga blo kemut profit jonga la lut plan mdan syo plan along no khat arjar nga yonong tinggal blo lut no tindal blo lut no adin ngatap biang ini arpau kendai dolar haka nyau tarik along no kania ka arp kendai dolar haka nyau tarik ngatap along no daka pisa ka bangsa ina plang ngatap tikani kalau ngomba arjar news pa ye tu ngatrit biang yonong tu by stop loss dan tu ngayat ter stop loss dan profit rubun tu ter te hang ni nga withdraw biang hakani ka praterik benai binyo nga withdraw biang $6 ngatap arjar nga withdraw biang $6 kemudian along along kana prajar kemun ngali onong ngatap arjar tam nga withdraw $6 kemun exposure ye ti kemun prajar ingali onong te hadin nga i biang tu nga trade biang jai tu nga trade biang
hado hang ni nga yu biang tu ngai hit stop loss ngai profit ngai stop loss ngai profit tu ngayat tok pet tu layat tu be hit stop loss bun pha temas tel ni no nga withdraw biang ha kani ka pratrek padeh ka di menta ka singi di shispa lai $4 khat lai hajar ye te kamot nga tap kan no nga tap hajar nga withdraw shpo plus kani kalai hajar lalong arpulai hajar te nga tap ko tu ka hajar tam te nga sei arpo lai hajar kamot arpo jari ngi yo no te kamot menta ta yo lane menta banai nga forex lalong no nga yo nong kumba kat no arpo hajar kan te kala yawan ka ju hi hang te tang bahan re kete ke deposit ke ba arspa kar pra kam dei bang deposit daka pisana plan re ke deposit di profit hi te kada ka he deposit te ko withdrawal saus pa kate ke lalong no ngala withdraw ki profit la withdraw i bro khan te kada ka sami kate ke jingkhen ten re da khen hapo plang ay ora arpo jar daka bang res san hajar tingka this what is more than enough na try gila yo do almost kan no 6% ars kan ngila ani hado lai 4% ngila yo no te kala abyang sa plan te ke ba phi de ban lan na kani phi de ban sungtho na kani kalong ba haba phiris sa kanu kanu market de ban ris da ka pisa ka ba phila bando lane that money you can afford to lose lane ka banum ta but phim de ban palang ya ka pisa kham tam forex sang to phi de ban sei bet kat ba yo no sa tap khandiat na marka forex market ke market ke ba play arp sau gunda te kalong very highly risky ba phin i hang to ya balance bro khan ngal re bang i balance kum ngan nam yo sai den re nga salak mare anong ya withdraw bet te da rest di profit bereberen khnang bala da video kanam kta ya pi den re pet nya hadu da kut yo still ngarang yo anong te ta tang ini kita maknya ko beli sibut